Abusiafo ene adofo mema obibia akwaba eba too much GHS so Ghana wahala dwumedie ena ebre asosem somfo muniaba epeskapa ena nso mede ebebesom ahwefo ene etifo na ene de M0rtuary Workers Association of Ghana aye twanitia efre no mowa ene de chese wo mo de sembi ababa betu edwa ni nyina se womo eko strike a womo kondenti a womo sika sembi ni aban hihye bi alai womo hwe se mpanifo emfa engu akwemu ma womo a enya de se mpanifo edi womo ni edi achie se womo beye edi amomo nti womo susu se ehu benya se womo bejai womo nnade edi egu ehonum na womo nso apɛ womo ba bi afa na no na ene de ukokopie mu ewo Kumasi Mpotemu hospital kesia chese agigin ewo honum konfo anochi teaching hospital ene de omo a womo adehye ededa M0rtuary no ene de chese womo abodompem akwakopie mu ewo honum a den ena womo koya womo mpese strike ya ebekoso ewo M0rtuary Workers Association of Ghana womo edi etu edwane strike na ebekono womo enye omadwen se womo pese ebi eka womo edi hye enu ntino womo nhyehyeye akwakoyi womo edi afri wonu na eno na ebinum kiremu anachese womo ye worried although said the enkoye emfama womo nanso se womo de hye ebeda hono na ebrebe so se womo bekwakoyi no na enam se mochimanfo eko strike nti na womo de hye da so fridge mu ede na hu behia se womo ebeyi womo achese womo chemu di achese gina womo aba be gina hono nyina yese womo womo ade hye ede free M0rtuary hono akopa bia ye fofora womo betimi ede womo ahye na ese nimonimu ya no mbese womo nso so womo etimi aye because o month na hom enhwe emasa anyoma we enka wo mhye COVID-19 eba ye ahyehye aye edemra bebre na akyekire wo ma wo ma na e wosen ko mo nsie wo mo de hye krampo no ntimi amba ne saa amfa ma mo na enebie mo nso sesi enu nso eni ho no na mo ba bedim dwuma nso na se mo nso mo de strike na eba ba hyehye eso edia na ne de wo betimi aye ene se wo mo nso ebepe wo mo ba bi akwakofa wo mo de hye ede wo mo akoshe na ebusuafo ye free hono a ene dey GS ye nuabema shatawale aye book cover ama enkwada chese Ghana fo binum ehun ye no akwakoye ensim bia wo mo dwen ho a wo mo ente asie se eba ne sen na mpanifo mo antimi anya wo bia amfa no anye cover amfama esukufo na ebiemu no nuabema shatawale awosan so dance hall artist na enye se bia wo ye chirechire ni anase wabone homoden wadusuamu akwa baabi enu nti na mode ne eto honum na emuma feature wonum ewo genius book mu no we ase enkwada enkono wo mu enhwe nanim mfansua de ne de dodo na susu se enye ne kwan so a enu no na enu na ebinum susu ehu ye no wo mu ebo nuabema ye abaso se nuabema wa ya ade wapem akonanim eba no enuoma bebre na wota pa wo bone ho wo nyoma bi yehwe eba no ensa adverta obehunu ne ama ambassadorial deal ne ama no we ni ka chense wonye se obehunu na chese ye the deals be break contract be break na ehihye ne nsa na se enem GES enso so ehunu ne so emfasom ehunu se ono so ebetimi aboa ama wo no so no enkwada no so etimi asua ade no nkro ne ba edia ene na ehu behia se wo mo so ebedi se adwuma no enti wo mo so show approval and as a woman approval yes say yemfa nimfonyim entare GS booker enkwada no ebe yuso na chese akwakoye enigisem ede ama ebinom akoya rehosem de ama ebinom se Ghana yesoso ensemhunu eso enye ne kwan so a enu se yema dance hall artist eda enkwada suku buku so se womo enhwe emfa nsua ade na eden na womo ebesua ede free because akwada no wenye hu se shatawale da so nko ade na adwen de chiche ni kire de chiche ni gina nanim a wo che no kwanpo enye ko na ebia na adwen ebeko ubehunu na ebia
wo hwe eye emfonyi eda ne book achi o hwe emfonyi aje se etare ne book mfimfim baby na eno no ebe distract eye enkwada no enti ohun ni se anamonto we ye genius etu ye no enye ne kwan so a eno no se bibi fofo bi ewo ho no mo a wo mo hwe na wo mo nye because we de enye ne kwan so ebinom so ebo eye abrante no abaso ewo ne nyuma pa wa ye na ebusuafo eye wo hwe eye sese nsem a ekosum ewo eye Kumasi importem mochifo a chese sese mochimena mayo imagine so wo mo be ko strike enam ye enhihye ene enoma bi o mususu se ye mampani anka ofa ngwa kwemu ma wo mo a wo mo mfa o mu hunu ye eno nti wo mayo imagine so mo do mo nade ebegu ho no mama ene de nipa dodo a wo mo adehye ededa ho no eno nti wo mo abodompem akwakopiemu e wo Comfort Teaching Hospital say womu ekwaku yi womu no den ena obetimi aka ede afa ho enam se anasefo ko ya yesese no yama womu hyehye no SCP ede amomo enu nti ena eye mochimani yi womu so edi se adwuma yi ana ena eye dentia ena se ehunya se aban nti womu ni hwe eye enwumako biara womu ede wo dede womu aka no ansete womu se de beyam eye strike no eso ebetimi ate ana na ebiem so GSFo enhyehye yo mu de egu akwamu a se wo ma approve o mo feature eye shatawale wo genius book eso atese enkwada be ye enkwada nwoma wo mo besua ade wo ma na se wo mo behwe ede esua wo ma de nimfonyi eda so no eye ne kwan so a eno no for dwintre ebra wo too much in comment section e bi mo so like videos na share all the social media platforms that's in e be share. Too much GH. Me did Exp0sed Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam I say love you. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kojampo. We between family the great tampo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH, more too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.